voi tam tak serial killer te chanchin kan lo ngai thla to a han ngai tu ala arem reman that top top maya zana mi mulai te kongkal lai te heng serial killer te hi han tong ve mai la engtin nge iti angle khongai na nei lo leinat na nei lo mi na twar mu nuam ti tlat te hi han tong mai la tunami te hian serial killer te be an to ka ma se andam chuak lo a then phei chuan heng serial killer te hi mana shem an ni theinan an tong chuaka an zara man an ni ta hlau boka heng an ma ni be tu serial killer te hi lar tak tak an ni boka nangpon ni hriat an nge yang ingai thlang o The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Corazon Amurao hi abirua serial killerin athei ngil Richard Speck kan hmu mek hian kumsang kha jakwa somruk paruk khan darkar rukdon chungin mi athat vak maya July ni som pathum atanga som pali khan ni in hemizan dar som pakhat hian Chicago wa in pakhata pana nurse pakwate chen na in chu abeita heng nurse te hi aswama avua a areka an shoka azaya pakhat apong swalbok ati dan chu darkar khatvel ruma akhung phata pakhat te in an omna ruma tanga chhuaterin alo that zela amitha top ber kumsum ni pahni mi Gloria Daisy hi apong swal tabi kani hetia atha hian mi pakhat atha kara minute som ni atanga minute som thuma tla zela chuan engtin nge me chepa ko zinga pakhat Corazon Amurao hi ahimle Richard Speck hi ruma a omlo lain khum hnuaya awak luta Speck hian a zongbik lo ani na taka chuan Amurao hi khamizana Specka kongka honsak tu berkha ani nge a anja chia hi a hre chia lo ani mai thei pakwala yani vesi a tuna kan hmu de hi anars tha te zinga mi panga te ani a heta nurse thuam in bel tar mit bun ti lo hi chu atha te zinga mi vekan ni Amurao hi hlau thong takin khumhnuaya hian a biru chara atuk zing daruk thleng chu khumhnuaya hian a omani Speck hian zule damdoya ti awangin a fim lawa Amurao po hi awan ni pha ati lo theilo daruk arik chuan a chuaka chanpui tur a autani Amurao hian a hmel dan ti suin lemziak thiamin a ziaka atatu Born to Raise Hell ti tatu nei te chu asoya alem hi mipui mu tura tar anita ti chuan he thil thena tanga ni na July ni som panga chuan mi pakhatin Speck le bidang pakhate hi zuwa in puya Speck hi miswal zon megani ti ashelo atuk July ni som paruka alem a muin azu in pui pa kha ni ti a hret chia zandar kwale chanvia police kola police hian an lo la lo tlat mase Speck hian inti hlumalo tuma wangin atuk July ni som pasaria damdo ina shruaya ni a heta hian Dr. Leroy chuan newspaper a lo cheer Born to Raise Hell tattoo anei chu alo hmu a police kawa man anita ni amitha tuma thengil wanga tha tak lo Amurao zara mananita a try la po Amurao hi witness a tang nge a hi ama Amurao Richard Specka triala khan witness a tang tur courta kallai ni a akum hi kumsang kha chakwa somruk pasari khani Richard Speck hi mi pariata tha awang hian thiam lo chantir anita April ni som panga kumsang kha chakwa somruk pasaria chuan thi turati anita a mase kumsang kha chakwa somsari pahni khan a shemna ti nep sakin kumzali atanga kumsang kha zahni thlengtang turati anita zoka ahnuwa kumza atanga kumza thuma anti hniam le tichuan kumsang kha chakwa somkwa pakhat December thla khan State Villa Correctional Center a omlain kumsomli pakomi ni in heart attack in athitani Carol Daron hian Ted Bundy atlan san kumsang khat zakwa somsari pali khan Carol Daron Salt Lake City Utah mi hian khovela serial killer larle rapthak berpol
Ted Bundy beina alo tlan chiat san thei lo mai amasa in Ted Bundy hi engtia twal that thin nge ngai thlawe le lo kila ani hi mi kidnapa pong swala that thin tu ani a meithia de uhlir ni in mi somthum paruk chuang zet chu a that niarin ani a ama hian mi a hipa a mela tha in a fel thlapa heiwang hian meithia te le khotlang te pon an ring tlata he hi awan ni na ani ami tha tum te hi chhuna po ni se ama hliama tanpui ngai angten apan thina achang le police angten a incheya tichuan mundanga a thlema a that tamai thin ami tha zinga hian mi som pahnih te phei hi chu an lu la in a ina ada thange nge a hetia Carol Darons tha atum tumpo hian police angina in thuama parking lota Carol lo om hi boy mel takina hmu'a avakal nei chuan Carol chuan akaran ruk sakte uzia lo soin report siama du thua lo soya ti chuan Ted Bundy chuan akar Volkswagen a alu tira report pui turangina oma masere lo teya anlut deu chia ti vela chuan akut a handcuff thir tianga vuwa katuma mase engtin tin emo atlan chuak thei lo mai avan van ni em Ted Bundy hi biographer en role po in miswal nun rong dik tak midang na lai mu nuam ti tak mayani alauti a thinlung nei lawi mu to azonga mirap thak berani angalo ti hiala attorney Pauline Nelson po in ram huai khongai na nei lo alauti hial buk heti khopa mirap thak atlan bo san the hi awan nei tak zet heti atlan chwa ta ka hian engki masoya Ted Bundy a trick police anga in thuam velte po thu nei tu te chuan an hriat pha ta ti chuan kumsang khat zakwa somsari panga khan police pakhat chuan Bundy car Volkswagen chu ati dinga Carol thu soya wanga ring hlelani nge ngia akara hian handcuff te maikor ang deute kan mu ho hi an muta ani an manta mase Ted Bundy hi tlan chuak le a mase kumsang kha chakwa somsari pariata man le ni in thi turati ani ta a dedruwa kumsom borwela oma kumsang kha chakwa somriat pakwa January ni somni pali khan ti hlumani ta a electric chair mangin jingdar sari le mini som paruka an ti hluma mitam takina thi hi an lo mani Maria Miricheva hi tuichun chua pai ni ma se adam le kumsang ni pani khan Maria Miricheva kumsom pakomi thathum mi naw pai me khian Russian serial killer Lara Berpol Alexander Pichushkin chessboard killer anti bok chu tonga Alexander Pichushkin hi achanchin tun hnai maya karon ti chuak to a atlang pui han soi leila Russia a Bichevsky parka mitam tak thatu ani a Chesa Square omzat mi somruk pali tha tum lain mi somruk pakhata tha in man ani a heram hnuai tui chhun chu ang deu sewage tank ka hian ami tha tam tak hi pai thina heram hnuai hi zongma se anarwang hi mu ngai na aum thin lo Alexander hian herama hian mi a thlem thina ami thlem te hi a mel hria te deu vekan ni nge ngi a kumsom pariat mi lekani in herama nge hian ama sabberatan a thian pa alo that nge nge a tha chhunzom ta zelani tichuan hemini po hian Moscow metro station a Alexander hian Maria hi na tho na tur in hlo na tur ani thu shila Maria po hian alo nyal lova Alexander hi zui ta a rama hian a beita Maria hi ni khosheravina oma athie moti awangin ami tha te apai thinna tuichun chu angdeu a hnuaia tui luang lian ve tak oma chuana pai ta a Maria hi van nei thak takin atlatlang lova atang hlo ti chuan ron har chuan ron wak chuak thei hlawa amang ang trapri hria te dan ron puyani maktak main police tan hena a report ve na in police te hian ma an latlat lo kumsang ni som pasaria Alexander hi manani a midang tam takalo thatle man to bok kumsang ni pasari amanani hian a endik tu turatan ani nge yem ti endik tu turin Maria hi ka uve chawani Alexander Pichushkin hi dam chung tang turati ni in tuna po hian alatang mekani Whitney Bennett hi Night Stalker be na tangin ahim hlo
achang chuan kan nuna kan thil ti hote te hi kan nun kum khwa a thlak tu tur lo ni si thin kumsa kha chakwa somriat pakwa khan kumsom paruk mi Whitney Bennett chuan an in Sierra Madre California ami arum tukver chu akal lova hankal zeu se a him ni mai tur hemiza na tang hian anun chudam chunga ta na danglam to don Richard Ramirez Night Stalker anti bok hi kumsang kha chakwa somriat pali June atanga kumsang kha chakwa somriat panga August thlavel khan mi thatin a hun manga ate lai na pai na ti du dan sat em awangin anun hi dik theilova kumru katlin ma hian voi ni lai thilo chawinan khoyani he hian a ril ruwa khoi hle a adik lo pha na sa inarin oma tuna ani na ani chan pakhat hi atling thei hialang ti du da na tor hian anun hong chho zela thinrim na ina khata anun rong chho hle satanism lam hi atui hle boka akazanin sipai training ang thilte azir tir thina wangin mi atha nan po hian mang tangkai hle bok kumsom hi pani vela tangin ko ke na khoi tana damdoi anei lovin mi roka chinga mi tha te akal chho da zelani mi tha nan hian handgun chemte tu baute amang china ami tha te hi atneka areka a then chu Karen mangten a shokani chu ami tha tumte hi setana an mangai thute a soitir thina a musitin ati du da thin he ole hemizan hian Whitney Bennett hian a tukvera kalova Richard Ramirez Night Stalker chuan a tukvera tang hian arun lutin aron beita motor ke thon nanan man chin tar iron chuan nat takena voa areka atlereu te ruwa thisen ake niak omina kalsanta Whitney Bennett hi anna hleya a mel po adang veka heiwang hian cosmetic surgery ti angai hial le ngal hetia Whitney abeya tangarei vaklova hian mei chedang chu Whitney abeya khoi ang tho hian a khoya a that le bok Richard Ramirez si kumsang kha chakwa somriat panga a mananita a mi som pathuma tha awangte mi panga tha tum wangte mi som pakhata pong swal wangte le ruk na voi som pali awangin thiam lawa changa gas chamber a thitura ti ni in dead row a omta a apoi khoya wangin a in thir thu soilova in thir mela pu heklo January ni sari kumsang ni som pathum khan dead row a ommek lain thisen cancer wangin a thita ani